Što vas je motivisalo za jednu insinuaciju tokom kampanje kojom ste počeli kampanju i često ste se žalili na negativnu kampanju koju ste vi zapravo započeli sa jednom insinuacijom i jednim falsifikatom? Naime, vi ste u Baru rekli da sam ja bio protiv nezavisnosti Crne Gore i da sam to manifestovao u jednom intervjuu. I onda ste dodali, to su dva elementa vrlo bitna i molim vas da odgovorite na ta pitanja, pošto su vrlo važna. I da neko ko je bio za zajedničku državu, taj ne može biti u vrhu države, odnosno ne može biti predsjednik države. Tu ste pokazali jedan stav koji je s elementima fašizoidnosti, jer ste... Rekli ste mi to uvedno. Da, pa želim da vam ponovim. Ako pola Crne Gore vi diskvalifikujete da ne mogu biti predsjednici, teorijski gledano, kao građani Crne Gore, to je, dozvolite, rasističko, fašizoidni stav i mislim da ste se tu zaleteli. Ja očekujem da ćete se izviniti crnogorskoj javnosti jer ste diskvalifikovali pola Crne Gore. To je jedan element. Drugi element. 2005. godine, dakle samo 7-8 mjeseci prije našeg referenduma, on je jasno saopštio: državna zajednica je naša budućnost. Kroz državnu zajednicu najbolje će se približiti Evropi i Crna Gora i Srbije. Ja sam uvjeren da takav kandidat ne može da bude predsjednik Crne Gore. Ja ću da objasnim i da kažem da sam ja očekivao vaše izvinjenje, jer ste očigledno, sada vidim, dezinformisani onome što sam ja pričao u Baru, dozvolite da kažem, jer ja nisam u Baru niti na jedan način rekao da je gospodin Lekić čovjek koji ne može da bude predsjednički kandidat zato što je bio za zajedničku državu i zato što je imao stav protiv Crne Gore. Ja sam, citirajući vaše riječi iz tog intervjua, dakle intervju ste dali gospodine Lekiću 22. oktobra 2005. godine Novostima, sa naslovom "Nije vrijeme za referendum", vi predlagali da se referendum odloži i da se, kako ste rekli, kasnije ste to ponavljali, iskoriste benefiti državne zajednice za Crnu Goru. Nijeste osporavali pravo na nezavisnost i nijeste osporavali pravo za zajedničku državu. Nikada nisam rekao, ali nikada, da neko ko je za zajedničku državu ne može da bude predsjednički kandidat. Ja sam uvjeren da takav kandidat ne može da bude predsjednik Crne Gore. Nikada nisam rekao, ali nikada, nikada nisam rekao, ali nikada